Mayam Kurumjari Adom Nengbiribasi Impact Talk to Manipurni Ai Pinky Okram ngasi ain unajaga dawribasi 2018 gi height category gi tall group ta Mr. India 2000 Junior Mr. India 2018 gi title lobanga makraba Longjam Naresh Singhani mahak Yaripok Kekru Makhalakai dagini mahaka unabagi tanja laujage ahan mamakta da Naresh Bokhogi studio sida taramna okchari Naresh ahan bada Naresh ki details khara haibetare information khara dang isagi oiba haibiu ming laifam mama baba na chingba ahan mamakta mayamu khurumjari ai isagi ming Longjam Naresh Singh ai gi baba gi maming Longjam Nageshwar Singh ai gi ma gi ming Longjam Ongbi Mem Tombi Devi ai sinna ohum poe isi ama maming na Revika mathang da ai gi chandupi Ronika ai Yaripok Kekru Makhalakai dagi Thobal district ado schooling kadai de tawrai college kadai de tami ai nursery to class 5 aikoi Yaripok ta leba Memorial Model Academy ta tami from class 6 to 10 pangai da leba Sainik Bucadal School da ai class 10 loisale 11 12 Central School Lamphelfat Kendra Vidyalaya adu tami next graduation ai Hyderabad ta loisale the hojik se graduation loiraga laibiri bra natraga graduation tawribra kamaina ta graduation loisan gre hojik ai master tawbagi ngai riba master se kadai da tawbe khanbiri master je ai sports psychology tawge na khanbane ado Hyderabad ta di ma system je laitre so ai Mumbai set ken plan to Mumbai se mayamna chatpa matamda khara expensive oena haine ko leibam dagi chaba dagi adugo mafam amada chatpase hana Mumbai khalli se atopa mafam khandabida particular any reason leibra maram je ai na pami ba subject sports psychology je khara tang na thopa even Hyderabad ta leite even Delhi da college ama ani de leitaba but Mumbai da khara lei ada ai Mumbai da select taw okay 2018 da Mr. Junior India ki title phangbire eko masida akoina hana khangjadaba ma ingasi khangba phangi group category da su tall adagi short haibasu lei haibase ngasi khangjaba phangi aduga akoina hana anamana mayamna khangnari se weight ki group ta oina chatpa manba 80 plus 85 hairaga chatpa manba do height ki group ta leiram pase weight siga height siga kari da khenai kamaina tawe se federation gi makha pole amna da akoi IFBF Indian Fitness and Bodybuilding Federation na federation gi makha da leba contest ko dima height group to incheck kan das moidi weight depend tawte height depend tawni short group tall group no short group medium tall super tall sumaina mari thokna category khai do kan weight ta lai roi weight open oi rani ado atopa federation na mu height weight ta satpa ma sina mu tongale adu weight ki oina yengma matam da khoina according to the weight magi body se semak tuine mamang da su interview me am tawba matam da haibiram ba da ge su khangjei khwang chengba masa khatang mathak ki thangba part sina khatang pak thokpa adugumba moigi leiriba mayam se si chap manana height ta su leibra height ki na kari changi kari leiba mathau tai haibado haibiyo size body size muscle size ki di ai height to proportion or lor but muscle definition is yam important oi this for height chungai adagi weight chungai saban aduga 2018 gi junior Mr. India gi title lawrak pase masigi journey kamaina yawrakhibano karamba wakhalak padagi masigi title se phangdaba yade haibagi wakhalakibano haibagi journey macha do adudugi wari macha am khatai national contest ai bodybuilding career da ihana national competition ne ina ta yawris the segna mamang da yawgiba contest ai contest yamna thokjade contest taruk muk thokre mamang da adugi contest ka siga yam thina ju khenai aduga kwaidagi confidence leitaba contest ma sinoi angon da yam wana ju thokiba plus aina ju ai gi best level da honagiba contest ai ma si oine aduga kwaidagi aina confidence leitaba contest ai ma si oite
adu confidence laitaba contest asida lawrak pase title se lawba ngamak pase kari phawi have moment announce torokpa matamda title phangbagi Longjam Naresh from Manipur rana mayam mamangda announce torokpa matamse sida kari phawgi haibadusu ya nga e sengna aigi group sigi contest ek loibaga result lauthoktingi da ai angon da tai body ten jai tai thoi adum isana tai thok chara yum hallage na das ai top 5 pok channi thajati khangde adum isana numiche ai ayuk tagi am stress hoiba adagi sam isada nungai ta khara ju leiba adagi aije ta dau mandra isada ai contestant khudima ai ne ubu dang he lab dong na loi ure oi ada aije tar roi na aije aigi isada taiba color ten je tai thoe adu ai phuri lisalaga thole aduga aina get jar koi saida aigi trunk number je laure 1131 ai trunk numbers adai change laga ye adu bo ai 4-5 taram gani na dum khalle ado sigi contest sigi kitang khena wam na mayam ga sumaina result law thok matam da any contest or competition everywhere law thok na baje aroi bedagi law thoi 5 4 3 2 1 fast na ga last law sina fast na hana law thorak pone kanara maron da juya ngange moije kala ade english ade ngakang confusion duna ai kai udre ai ming do ai trunk number hana law thokre ai 5 na 6 taram bane na khallaga aije moi 6 lepom makha da lepe ado moi official am nang mathak ta lepon aije mathak ta lepol ai sungkang khangde ai kaya ta doino ai yan ta goal ya la khan goal de khak adu matung da overall mukna gi bijimadi ai color taidre chumnagi thau tai adi Johnson baby oil tai just na angona minute ani gi matam pi nang sida color khitang shining oi halo na sa do na ade ai color di taidre sum just oil tai raga dum overall mukna re adu sai lawre adu hujiki thau taibagi matang se Johnson baby oil tairi se atopa thau taiba yadabagi ra natraga Johnson baby oil sina hakchang da khara skin friendly oiba haigadra adugi ra kari akhoi bodybuilding tawada akhoi na tairiba je kana gumana thau ne mase aseng moi body ten ne color ne cream ne mase tairaga matungda akhoi gi body je amukhena muscle je distinct oiba but ai gi oina di aina adui thau do select tawrubu na ti thau do leiram bai tai bine di leiram ba thau me ta tai ado moina adu thau do puna idi horen color do tai thok pada hena thuna kok na ba na adu thau do na phi lupaga color do tai thok na thau ne ado ngak tang du gi ai body do loi tai thok ki ba gi loi dim moi ba ado kitang shining oi da ba na dum khut ta hira ba dai tension gi adum thau do aina selector si thau jin phain tai gi thingati acha okay contest yaw chatpa matamda Manipur dagi Naresh itomta chatpibra natraga atopa Manipur dagi bodybuilder singsu contest se participate tawna ba chatmina khibra kamai to ithanda chatkhirba kana loina ra chatle sengna idi contest se Manipur team dagi ai trial yawra lapunati Manipur team gidi Sir Rakesh team manager jina bodybuilder ani pure Manipur team mi ani pure ai je Hyderabad gi chachabani ai moi da hapete ai na trial numita request tawe moi da ai Manipur gi thokchage trial di yaw ngamaro ai kan hot nazar ke moi ne yadi yabi but ai na option nama da dilai kai gum moi ne yadraga jo ai Hyderabad gi thoke aduga ai moi Bangalore yaw ai moi da request tawraga moi na Manipur gi tho ya ni haraga ai Manipur gi maina Manipur team dagi akoi ahum thoi ahum the matam du thokmina ba ahum se contestant ahum mak title loine lobi rakhibra kamaina tawi ahum je Nelson yumnak ti khangdre mana bronze lawe sub junior da ma gi group ta tall group ne amana junior da Gagan super tall group ta ma 4 tai ado Manipur dagi lakhiba bodybuilder anisina mukhi ojaga loina na la eko aduga Naresh na itomda chatle adu sanaba se as a bodybuilder Hyderabad ta leiba matamda sanaba oja nairaga sanaba hobgibra natraga ithanda dum sanagibra kamaina tawi ai je bodybuilding tawba horak je hobudi sana ne but aina stage ta karaga bodybuilder amo aina aina stage ta phajana tawba horakabadi ai lekai da ojan Noren lamyan bajim linkhatpa oja amalai lamyan bajim yai report ta ai je tha ani mu manan naibire adu matungda ai bodybuilding adu matungda ai
Mr. Telangana silver phangi adudagi ai bodybuilding career adum phajana hu mamangdagi hawbudi hawgre ai isana hujarakpani adu ithandana mi atopa mi lay contestant natraga other player atopa sanaroi sing uraga gym da sanamina ba uba matamda ai zu moi dawna sananingi haibagi ithil ama la aigi peer group sina maram oiraga aingonda su ithil se pibiba but Naresh ki di ithandana lakchare hoi laikai gi dada amana takpire aduna taba atopa idol ga di leibibra ai ma dauna oida ba yade hairaga sanagi bagumba adugumba idol ga di leibibra sengna aina bodybuilding changak paje siju hangai ai sengna bodybuilding changak kane ai thajati ai from childhood tagi hona ai bodybuilding je pamak pumi ju nate just ai the art yam pami school life ta ju drama jam thori ado ai class 12 loirak pagi side ai je fitness ki oina isa khara dum nungai na ba ka te chatpa hoy adu ju mi chatna ina chatliba kaisu bodybuilding pamu bagi dinati aina class 12 lorga first year loiram dai da ai je Hyderabad ta jin chatpa mu hoy adu ju sum hane dumaina atam du da Sanjay maje senior bodybuilder ne Hyderabad ki mana on hai nang body proportion yam phajai nang contest tho kholo on mana adumaina suggest tawbudagi ai ju mana adumai haibudur phajara winning na thoe Warangal district tamana ije pui Hyderabad ki Warangal district aduga ije contest all contestant mi jam yam e group sida ai matam de 65 trak 65 tamana isana le quite thiwa du ai ni thira mane adagi ai je muk po muk tan elementary round da anatomy kha lephal lagam thajale numitu gi ikai du gi challenge nai bodybuilding taw bi bane asem gi bodybuilding pa ma chang ki na numitu gi ai stage ta ije ai yum na juya di bodybuilding taw se tumina sat ki bane adu numitu ju tumina sat ki adu matung de ju sahi mu ai tumina bodybuilding taw je yum khangan ti adu ai loan na dum tharak po paisa jina sel tharak po ko pa ai phi lai thok te ken to just for sana ba ai sina bom to ko sina are ma sana ba lu ta de adu numitu da gi ne ina bodybuilding chang gi so hainaba leba proverb ama leidana ko failure is the pillar of success adugi proverb to khigi real life da to e haibadu Naresh na su achobu khudam amo oibire Manipur gi miyam da aduga national level da nina India da lariba mipum khuding mak na su tamjiningai oiba amadi oire haizaninge mathangda Mr. Junior India tabire masina taba state ki oina Naresh na supan biko taruk yawe contest taruk ta saruk yarui hai contesting do kari kari no yauri ba contesting du da title lobi rakpra kamaina tawi hai bato contest yaur ga kwai dagi title low do ba de ai oiram ni bodybuilder das aina ahan da mai thire adu jan told story ni ngasi aina haidu isin kana bau da hairakte even ai parents kang de hujiko moi si yang adi khangani adu matung da ai je yum da thola aga parents da request awe parents na yadri ki bai maram na larik ta soi gane ni yadu ai parents di larik khakta ni ato pham pam thi adum ai paman da u da gi moi yare adu matung da ai Mr. Telangana thoe hujiki Sir Norian jina ai je mateng pangbi ma almost mana ne habe ai bodybuilding da chingkhalaki badi mamangi tu di ai ithil yaw bagi pangan bodybuilding oining bagi pangal pi raga jo ai adu yona knowledge lai gi ti sunglai lai tabugum ne zero knowledge but Sir Norian gi mateng dagi ai Mr. Telangana silver phange next ai South India selection phangaga Telangana gi ming de chale adu da ile hore adu matung da ai Manipur da thole mamang sahi adu da unluckily ai adu da ju kan hone adu daw ya da bai gadra ai ibok se lai gi ai tholak pon mi chida adu da gi ai sana ba akoi mai tei gi sa nga sa ba ya da ba ko ta ba lai bana sana ba ko pa je in thinwai pa sana de adu matung da ai kai chale Mr. Manipur atu da ile hore 75 ta sanai weight next ai Eastern India mu chale Eastern India da ai 70 kwai da gi confidence laiba contest ne ai soidana low ne ai thajar chale but yaubaga 70 je like weight ne 70 da gi moina open no pi gre weight 70 da gi weight later open no hen gre but ai di like weight na open da sana ba ji har ju wan tho ani atu ai 4 ta le ai medal chang mangam gi
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯒ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯔꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯦꯖꯇꯨꯅꯦꯕ somewhere mi khudingmak fail oidaba nate punsida somewhere punsigi journey da lambida any phase of life da अखोइदा यामना निंगहन्नबा थोकपा स्टेज सिंग से मी लोइनमकना थेंगनरिनी अदुबु करेज सिना अखोइदा मतेंग ओइरगा इसादा हेल्प तौ इसाना इसादा मतेंग पांगजरगा अमुखन हौकटपा ngambagi शक्ति से मधुने ख्वाइदगी मरु ओइबा आइना खंजे अदुगा नरेश वारिसु याम नुंगाइरी मतंग स्वाइसिदा ब्रेक अतेनबा मखतंग लौजगे ब्रेक की मतुंगदा नरेश का सागदबा वारी नुंगाइरबा वारी मयाम लैरी इम्पैक्ट टॉक टू मणिपुर बु मी एंगदादुना लैबियु mayam bo kahna taram nokchari adom ningbiri basi impact talk to manipur ni ai pinky okram ngasi aina unaja ka dauriba asi already unariba asi naresh longjam yaripo kekru makhala kai dagini mahakasi 2018 gi junior mr india gi title fanglakhraba miyoi amani amuka hana naresh putaram nokchari naresh break ki mamangda wari mayam sanakre break ki matung sida mo aina khangjaning base naresh da dieting ki matang da khara khangjaninge diet se kamaina करी करी चाबी करम करम्बा डाइट चार्ट सिंग फॉलो तो भी है बगी मतंग दसु डाइट से आई की डाइट मेंटेनेंस से सीजन की जो मतुंग इले बस आई नॉर्मली आई डाइट से प्रोटीन इंटेक से जस्ट 400 ग्राम अदुमाइना नोमगी बट अदुगा कार्बोहाइड्रेट इंटेक टी डिपेंड contest season का normal के दिखने size के time अदु खेने but 6 to 7 meal I per day maintain तावे every 3 hours I diet maintain diet meal अदुम ले diet से हौजिकी मतमदा पैसा से अदुम चंगे को हिरम खुदिंग मक्ता diet maintain ताउना बहोना बदसु पैसा अचौबा मदी अदुम दरकार ओइरिने मसिकी पैसा से इमुंग मनुंगना अदुम पुथोकपिब्रा नत्रगा करी पाम्बै तौरगदी डाइट से मेंटेन तौना बहोना करी ना पुथोई हाइबदस आई फैमिली ना अदुम बिग सपोर्ट तवे बट कईगुम्बा कांदा फैमिली दगी सपोर्ट तव वाबा यावे कॉन्टेस्ट मतम ददी अदुम बॉडी बिल्डिंग से क्वाइट एक्सपेंसिव गेम सो अदुना आई फ्रीलांसिंग गुम्बा होम ट्रेनिंग गुम्बा अदुम चले आतसु आइना हैदराबाद ता लेबा कांदा अदुदगी खरा लाकपदुना सेल लाकपदुना आई इवन आई डाइटिशियन कोर्स लोजरे वेट लॉस वेट गेन की अदुम डाइट चार्ट सेम्बा अदुगा अदुदगी लाकवा सेल अदुम आई डाइट मेंटेन तो अदु टाइटल से फंगद्रिंगे की वारी ना अमा मु ओइरे टाइटल से फंगबा मतुंगदा मणिपुर की साइट की मणिपुर गवर्नमेंट की साइट की अप्रोच तौरकपा गादी लैरब्रा लैते करी हाइनिंग से की मतंगदा सीना जो अहान मनते बॉडी बिल्डिंग जे आइन हेक खंगकपदगी मणिपुर गवर्नमेंट ना उबीबजिमदी सुंगु हे उबीरक्त्र मसी मतंगदी आई बॉडी बिल्डर अमो ओइना आइजु नुवाइति सेंगना बॉडी बिल्डिंग हायरगा मोइना मी पुंग खदिमा लोइनमक्ति नते जस्ट ऑलमोस्ट खनजे चाबा तुम्बा सानबा ख्वाइदगी तनबा गेम ओइना ओइ बट ख्वाइदगी टफेस्ट गेम हायरगदे आई बॉडी बिल्डिंग हाइनि अखोइना चाबा इवन अखोइना चाबा हाइरो चाबा हाउ टू मेंटेन डाइट कॉन्टेस्ट मतमदा अखोइना डाइट स्ट्रिक्ट तौरिबा अदगी कॉन्टेस्ट नक्सलकान अखोइदा लेरिबा स्ट्रेस हाउ टू वर्क आउट इवन कॉन्टेस्ट मतमदा अखोइ 7 to 8 hours वर्क आउट तोय ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डर्स माय दम तरोंगani एंकल इवन डाइट अखोइ जे था तरुक तरेते दम थाउ चादना दम लेलकपद मियावरिनी अखोइ ख्वाइदगी डाइट स्ट्रिक्ट तौबा गेम हाइदि मसी ओरमनी डाइट खक नतना इवन वर्कआउट से टू मच ने तौजे दम स्ट्रेस वर्कआउट तवे पुंग तरे तगिरे निपान बुक वर्कआउट तौबसे कंटिन्यूअसली तौबिब्रा नतरगा मरक लेपगा इवनिंग मॉर्निंग दा ट्वाइस इन ए डे वर्कआउट तौ अदुदी पुंग तरे तगिना निपान बुक वर्कआउट तौ तारगदी तुम्बसिदा अमुक हेवी वर्कआउट तौरा अबनिना पोथाबा हाइबसिसु हकचांग दरकार ओइरेबा तुम्बसिदे पुंग क्या तुम्बी आई ओइनदी
evening morning I work out tawi evening high adre ai gi am theng na tawi as ai ji college nung ka ba ko pataw na ai work out se dum 10 to 11 pm da ai work out loi aduga tumba de 8 to 9 hours quality sleep maintain taw every day ado dum ngambi bra haibadi ayuk amuk nganna hogat pa ayuk se nganna hogatre ba ai pung baro ama sai tummi ado dum pung 9 mapan dai hogal hogat paga ai diet normal gi diet ai semam to ko semani self service ne hade bachelor lai bani na semani ado tiffin da hapaga ai gi normal gi maintain fajana taw bolor ga ai workout amu chakani khoina the diet se maintain taw base nupa sing gi da maktadi imanaba gumba mayama pullaga leiba mafamda diet se strictly maintain taropa matamda punbada nungai tabagumba leidana chaba thakpa manaraktabagi adugumba complaint piercing ki complaint haitare ko adugumba ga dilak pra habdi Naresh nang adumai tawrabani na khoi ga chamina bada yam nungai te gumba haiba complaint ga dilak pra lakte adum ai ga leiminari ba ai je uncle lam gi makha da lei Dilip thingbai jam Dilip sim mana gampal da gini maje coordinator oin lebin adi consultant oin lebin maje Manipur student gi magi makada magi mana supervisor ga lebin as aina bodybuilding tawda even leiminari ba senior junior even uncle moina on the full support tawi adum almost support yam thin tawi moi gi support yaudana ju ai ka chunga moina khal ai gi tinariba imana ba ko almost me khudi mo support tawi ngonda morally am support tawi ba tawi ai sama diet chamber even yerum phut panata nai kem heramti brother muba akoina mai maming je rabi kan ta ko mana ai tambi da ge hujik thai tan no bo heire loi he so ai gi marup afaba leiba akoi bida leiba ahalamanna support phazina tawbi targadi aina chatliba lambi do hena waga da bdo khatang oirabasu laitho li haibadu gi khudam ni ko mathang da Naresh se khangjaning base sanabagi as a bodybuilder story amadi leire kamaina tawi kamaina sanai story macham haitare mathang aina khangjaning base as a person kari kari di pambi apart from workout gym jat panataba adu atopa different oiba as a person for example hobby hairasini ko kari kari di tobi kari hena pambi haibada haibiyo ai hobby je han thi am leirame do hujikti ai college ka ba like tawba sidagi sigi hek na tabade ai sanabada dum kokse dum lai ado numit khudingi routine se chap mana base tumba hogat pa then khara chaba diet tu gi matung ina chaba then college at pa nungthil tawgada ba workout amung tawba halaga amung tumba numit khudingi tawba routine se chap mana boy base monotonous oiraktabra lai life ta boring ga chuba leidana dumai di phaubi dabra boring je pamjabada tawbani na boring di laitre aduga akoi laiminaba even laiminaba nati just mapanda sumaina laik tamal laiba kangu da khwai dagi enjoy tawdu ba hadi ai isa na haijaba yana isa ai oirongani even ai hadak sahi gi film nengbo ukchati adagi even firol laiba khotpa ai je hana dagi yumda khangandana tarokpagi habit to ad firol laithoki dau paisa duna sana gi habagi adugum kokki habit tuna hujik phoba yumna khangaba jibo adum ari mo mangan be ai sumpa me pam do dum sana bo dum thada ai film neng boy ro firo lei boy even quite di firo lei do akoi marak ta yoram adum ai je sigum mo jo enjoy sum tau tau dro bogum tawe nong phado aduna tana adum Naresh na hariba wafam se simak karigumba Manipur gi mapanda leiba mahairo mayama lairik tamaga leiriba mayam sina chap manana footsteps se follow tau taragadi masa su phagani lairik ta su haigani mangba mi mayam lei ko semester da back jaba su mayam lei adugum story su mayam lei kre plus on top of that liquor season ba cigar season ba cigarette thaklakpa chinjak se phattaba charakpadagi yumdagi di paisa se tum tharakpa thau hairingai thabanina paisa do yam laina isamakna tanba natabrina paisa gi value se khatang khangdabagi lemna manghalle haitare manghaliba moi loinamak tu ngasi Naresh ki interview se yengbiraga khatang oirasu tamba oisanu haibado haijaninge mathangda Naresh 2018 Mr Junior India tabikre mathang kari tawbige na khali
ai hujiki plan ji ai je Hyderabad ta tang kuni thoi hangsit changani adagi ai contest game preparation ho ni South India gi ai Telangana gi mingda mu South India thokani next ta junior Asia junior world ai handak try tawgen khal Manipur dagi dum chat ki khal de Naresh na try tawge khaliba mayam se mai pak po soi biu mathangda aroi beda ngasai government gi side ta haining ba khara appeal tawhodabagumna aina tajabada khara wal hore appeal se thamoi yamna open hoina hai tare ko ngasi chance ama phange akhoi media se platform mani information message se nakong khuding makta yohanduini masigi matangda kari kari government da kari hainingi haibada su haibiu sengna Manipur je sport house ne even government na sports khuding mak loina ubi adum almost boxing mo ero football ero government na yam thina support tawe ani even hana torom draga ju hujikti am tawri but bodybuilding ji pura sungyang yang da gum even thagat wahai bo phongdok ti as akoi gina senior ba even 6 times 7 times Mr. World law khribo bobby even Manipur na hujipho ka imti yang ti Manipur government so makoi game mayam ji yaman bagi u khangdabdi oiram bayai ado khangdraga ju ngasi dagi khangbiro bodybuilding ju game ni mayam na waba dongna go bodybuilding ju dum waram gani mayam na hon game khudi makta honari ba sumaina bodybuilding ju dum sang ta dana honar gani he na honar gani hain haini ado sida ju khitang mityang changan ningi khangdraga ju ngasi gi interview si yenga khangbiro ana bodybuilding game je lai te na khallaga ju lai so Naresh ki side tagi government gi side ta appeal khara tawjari bodybuilder singbu yengsin biu mityeng ta biu mokoi su chapmana na atopa sanaroi singna hotnari ba dugumna mokoi su chapmana na hotnai maramaduna government ki side tagi pangba ya ba mateng khara pangbiu haiba Naresh ki message siga loinana ngasigi impact talk to Manipur gi program asi matang swai sida loisinjarage Naresh na khoi gi studio da lengbirakpa ekhoi gi program asibu thawai happy bagi damakta hanna thagachari aduga tungi punsida taur ba khuding makta mai pakpo oibiu haibisisu haijaraga ngasigi oinadi impact talk to Manipur gi program asi loisinjarage